Wambol taltukani gore be kimni kedeni tokani ni sa semo to mengo nanda wasini ngauna ni sarava manda ke Vodafone Play mbongi binani kuwa wambol taltukani gore be rokratu teila tabo mbulu binaka malo wani de binata taltukani be kimni mbongi binani kuwa ni takini na maro tegi chukona boni ngarabi tabi aba kina na ken lori taltukani be kame bale wambol taltukani be kimni talana semo taltukani mengori abi bonon dindini semo taltukani kina lomani lori mbeka se lomani mbasi se semo tok mai vale semo tok mai na batintano gore na sengona se semo tok mai bolotu se bambula ramba tsugaine bina vale burora tu te la tabo na vale buna na banuri bina katsuma ye VTFM Saravamanda, maina moniti kina vakrombuka, maina walu nakaloko ena vimbongi. Ekoti ane vikemni o Vodafone, catch the Vodafone vibe. Ya kod VTFM 92.2 FM ya kamidha ngai kache be kenda na mbogo binani kuwa. Nandoro mataltonga maina yawa ni nanda programu ni Saravamanda ke Vodafone Play na mbongo inde dai. Wambula tungani be irekeda ni tokani rasya mataltonga mai. Na sema talitoa meke kenda na mwana liba na Facebook page ni VTFM na mbongi binani kuwa wambulu chika ningori bi rokratu teila tabo mbulu binaka malo wanu ni binaka tumai ndiana si ndiana mahaya snaikar mbulu binaka naita isa bina wale buna sema talituka mai na mbongi ndinda ye sema sarituka mai Nisilandi Paul na sila mbulu binaka genga ni musu itangitangi ya bina ni mitalituka mai ngaulo mai mbulu binaka tau isa bila iseni ambula binaka wakidbe Mikael Willian na munisia mataltonga mengori mengena ni mitalana kina wa David K Varani wateke kalibati na wale utadengu na bunisia mataltonga mai na mbongi ndenda itaki nga mai na buni na program godi Saravamanda ke Vodafone Play na mbongi binani kuwa we kemni na sanga isa mataltonga mai na washiningo nongo holiday haya Fiji dombula binaka West Philly wakidbe Nova Sewa bura binaka mengena na limitadi kirgor na bure house we say vunda o ben vakina ve giant fox ke Jerry ne taki nga mai na buguni another program go di Vodafone Play sena Saravamanda ke Vodafone Play wea na app go ni Vodafone Play mo buno uta tsunga ni weekenda ni mataka na semifinal lebu ni sota ni Vodafone Deans na semifinal watake na Whitbix Ralubi no to semifinal and by the research on HFC Bank Stadium ke ona mani oso nango tubo rati ke ke bakana sanga ne ronia do maisuba na motiko and be stream taleso rasomi kara tusa tuida ke sau ka sanga ni boka na Vodafone Play sanga saranga ni so minakanga monada ka download taka kina na mutaliboni na bunada banga online ba do so kina bunada banga online karabita kina taka kina selotu sarani o sia mataltunga no tutaltunga batiki kimami na toka ene lomani rara ena singa ni mataka ya no de tekitaki ena sangatale ni ndona ka esomi ena no musarsarrea na no mutiko nge madha mingo ke bona ke sarabalesu eso na bengi teso ndonga nandola chunga na no to stream ke bako soma na ndona ndolea ratala ni sarabatala bi matangali ala lo bina kaiso eretu ena lomani Vodafone Play ya no de tekitaki ena kabina niko men Saravamanda ke Vodafone Play. Na VTFM Saravamanda, maina moniti kina vakrombuka, maina walu nakaloko ena vimbongi. Ekoti ane vikemni o Vodafone, catch the Vodafone vibe. Ya sema chunga na nanda bambula taki bambula chunga ngori be ya Israeli le suma Amerika mbula binaka nani mingalikina ona lewe ni hotel wo I selia mane yau mai isa ina ni miteni vikim do Israeli malo bale wa sema chumai wais el so ko mbula binaka mingalikina be yerkin sar le korro na bilawa ni me morta tinga rasin sudu ni bogata wa kalio ba na iyo na mude bata ba minga na songo na kachi na pi
na mbongi binani kwa ratu choni bagalolo mbule bina tau siamo chunga mai mbudha level secondary school etabioni wadi bina toka de kem do seni moli abo mbule binaka mai serne alnia tambal rongo mbule binaka moni tusewa mbule binaka magana ni mangani kide na verto na ralubi under 16 ni timu ni Ndreketi Central College na semifinal na singa ni matakai wadi ni bina taltunga ni kem do na mbongi ndai Ndreketi College Pambul taltungan ko Paul na sila ndong bulu binaka namundo headman sa Ilasandung bulu binaka manas nga ratu bulu binaka magina mga niki na kaisawani mbua tunambuna ngo nga ikande korolo moywiti wala ni binata ni bikem do may kande sera na wanga do bulu binaka mereseini toko mato bulu binaka Jim Augustine Losalini kay Meliki toko Kafabu Street may lautoka ay hawa ba ngun salur loan hat do bulu binaka mga niki na be AP ni St. Vincent College kay no na dolomani be pete sani ngo nga Mr. Simoni may natobi compound chone sokobata do bulu binaka may nabusa agriculture school o tandere o sekobe ki na mundo maram matagali tina inani mbula bakarwa kay tina wakina mambul tatukan ni nangum bitu kue bule bina megene ni bertu na Homeland Enforcement yan rabotoka na CJ Supermarket lutoka pambimbing abi luata ke luata na imbian nau keneta bule bina tau sema chunga mai lokosi lambasa megene ni mengani kinagori bertu na losi chiko ta junior ke kolosa no keneta na bule bina numi eta rokosele ndo bule bina megene ni mengani kina bertu na boys ni under 18 kay na under 19 ni na sinu secondary school binasan na bingarabi sabi na bali bueta na siya mataltonga maiki kaya na bungin dinday no ba siya no ba siya ndo buli bina Minakelo Treasure Island Resort and Spa staff Nox na ivana ndo buli bina na nimeni kini pambimbi bikim na sosya kwa na tingangori na Kodas ni Fiji Pine may lololo may lautoka kem do ngoni ni nasirotu waindi na naitasi ndo bina matagali abete o isoa o kami o chochi seresi o toni mbotei rabaele o risi o poni o bilame kapa bimbi kabe irna nomuni matu wale may na korro waya may nasirotu may waindina may naitasiri sa ngoni dawikin na anda 18 ni nasino nang gito tikini mataka abe ina mitukay ni abe tamani ndrua Nox na ivana ena mbongi winani kwa Jim Lutu Senior nimbolo bidaka sa isa toka na itoke ni mataser endo abe bakatengui be na leli bonwa karlaini mbalay nukulala mbolo binaka uji na bade na semtal tonga mai jau lutu na bonwa na imila mbolo binaka mai Kiribati High Commission na mbongi ndai bono ni bina talton jau Oscar na ubida mbolo binaka wai sake na ipalupo Dona taro din ng gito sa wotingo na sino si Kibes. Dona taro di win ng gito sa wotingo na sino si Kibes. Ang kaindro ka kino Kibes, nga kina iwasakin na ipolbaw, nga kina o na sino na sino oro na soto suki na tambo ni mataka, arkes, wate kay subagrama. Marida ro sa dokadok ang bulabinaka, magi matagali, watay nga na under 19 ni Telebu North College kaya matatim ni under 18 ni Arkes na semifinal ni matakay na ilang may great bulabina matagali isa dobite makina no muni bisuri ci matagali Rosie Taylor bulabina kakay na bale bu magina ni mga nikina may na zombo loboni obalaw wani di na telebi kem daw may loboni isa tumbaki mbau mbole binaka magina ni mga nikina nangasini buli ni FNU ena nano nauru ena bonga ni ko eto atendeli asali tumbaki mbau e peli dolati o emosi bueta kameli ndewa ke peniasi eleni ke serema dosa na nimi satsukai ni bimbi ena bonga ndenda wambulu tokene ko bi meliki rokorowa tokomato do mbole binaka mai na tambu lo toka ngabira ni mitonga be ya siri takayawa e male bani Australia sere nia ngalotaki Dombulo may batuanga
mana sa ngaratu mbule bina migere ne menertu ndanda michika ngori o tune sireli chosu ake tukai waisia no ndalo mana sa nga kande korlo mibiti so mbo meresia na ula mbule bina ka migere ne mani kirba ka bitongori o ke mueli o chekope mere ula chowabe po mimbinga be mis abuki yono nga mai muani nuku anambukelebu kandabu isa boni ni bina tal tunga ni bikem ni meresia na ula na mbongi ndinda ye Wambula tal tunga ni ngori bertu ni lolo ne ebuka na bue wise bula binaka megene ne mngani kile so sengo na tunga ngori mbulolo mba tesi mika rosi nau mereke semi na bitala iratu bula binaka safaya vila maibunda sabani libra tal tani bikem do mbongi ndindai ni takini na marote kichiko na bengarabi na washini ngona binango wakina be penai ya rokoboli bula binaka serra makita bula binaka ni mngani kile ngori solo binandi da tunga na so sengona Marida raso doko ngarono tikuna na movie sureti. Hey. Kanjir na matakali. Riski vanukumosi mbule binaka mengena na mingani kina be irna boys ni Chinatown may nandi. So sengo na tinga ngore ne pani road langere. Wa mibinga be birthday boy na buwaye. Nilang migrate touch na be sureti ni kana lumipai. Tamani touch. Wele Waisake na ivalubau mgena ni mengani pambula tungai ni mana palimbula la CWM waisake na ivalubau ke ndona marama ni lau ayawa nita tinansi mbula binaka na toka bawa tina garabita be mbo ibna ni ku ngai ndrana ya butia na roko maira bila pale matagali arna ya ndra lau tiki bikotori atoka na pale bona se matal tunga mai bila ni mitungana tim ni anda 18 ke anda 19 ni nasidu secondary Pambula tal tunga ni ngori abe lewa senikau turba mai na moto dola riki na bikim dona sia motal tunga mengori lewa senikau na mbongi bina niko mai na moto mai nandi wani bina tal tunga ni bikim ni da tal tunga kena nanda program go ni sarapamanda ke Vodafone Play and